laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Musidɓe julɓe tedduɓe ka radio laawol kisal ɗo ɗe hara men salmini on kadi ka kiikiiɗe ɗo min lande kes tawi hara hiɗon e janto noon kala e ɓinngure mon ɗen haray no anndirɗen noon kiikiiɗereje ɗen e kiiki jumaje ɗen haray ɗe mari fottugol ka radio meɗen ɗo ɗe invité seehuɓe men goo ɓe humpita en ko yowiti e diina men kam inchallah. Haray hannde ko embuttuɗen ɗo ko usajiɓe ɓe fof annduɗen ko usaji Amadou Ba wontiran ɓe Belgique ko innete Anvers ɗon ɗe haray no anndirɗen noon ɗo ko ɓe ka meeɗen Guinée Conakry e honno Dalaba mo Mbeya inchallah haray kadi ko Libéria woni ko ɓe duɗi e nokkeli boy kadi woni ko ɓe ɗaɓɓi ɓay so goɗɗo ne janngude haray o ɗaɓɓiri nokkeli boy inchallah haray usaɓe men noon ko saɗi ko tooli haray min jonnita micro bi isnillah. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi wa kafa summa salatu wassalamu ala man bu'isa rahmatan lil alamin nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi summa ma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu marratan saniyatan. Haray en yetti Allah subhanahu wa ta'ala yettande nde mara hattode hiɗen yula kadi e nulaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kamɓe fof ɓe ngura maɓɓe nden e sahaba e maɓɓe ɓen hiɗen toranoɓe kamɓe fof kadi moƴƴere. Haray hannde kadi inchallahu hiɗen ka radio meɗen laawol kisal ɗo haray programme men on hannde inchallah ko wolten fi muɗum haray ko nawnare on tigin yurni yii hakkunde jama on tentini noon hakkunde meɗen enen julɓe ɓen haray ko nden nawnare mi faala wolde fi muɗum après ndaren ko honɗum dina men kan wowli fi nden nawnare hakkunde nawnare nden e noneji mayre e lorra mayre e ko honno tagaɗo on wawata laworde nden nawnare ma tawni mo ton ko honno yaltirta e mayre. Haray nawnare nden no wi'e alhasad ka haala arab. Haray tigi tigi on programme men on hande inchallah ko piiji nayyi won ko piiw goto wonde wode fi muɗum kono haray ko senditi piiji nayyi. Haray gogo on en yewtay ko wiyete kon ma huwa alhasad ɗimmun ɗum ma hiya darajatul hasad tammun ɗum ma huwa dararul hasad nayaɓun ɗum kayfa yatakhallasu l-insanu min alhasad. ɗiɗo piiji nayyi firenɗi e pular ko honɗum woni gañanandi heno mari darjaji ko honɗi woni ɗin ɗum woni ɗiɗi on tammun ɗum ko honɗum woni lorra hasidankaku ko heɓata tagaɗo on nayi on ko honno tagaɗo on wawata laworde hasidankaku. Haray ko programme men onni hande inchallahu ɗum ɗo wonde wowde fi muɗum beru kala ko Allah subhanahu wa ta'ala newnani en. Haray ara nun ɗum en ono wirɗen noon ka programme inchallahu ko fi gañanandi ni wonde wowde fi muɗum haray wiwɗen ma huwa alhasad ko honɗum woni gañanandi kono wiyete alhasad gañanandi. O wi wo alhasadu huwa bughdu ni'matillahi ala almahsud ko wiyete hasidankaku woɓe no wiyata noon woɓɓe inna gañanandi ko ɗum woni añugol nema mo Allah subhanahu wa ta'ala nemini on e dow on mo kanko neɗɗo on o haasi ko ɗum wiyete gañanandi alhasad. Wata manni zawaliha o yelo kadi on nema iw e on neɗɗo mo o haasi. Wa huwa min al akhlaqi al mazmuma hasidankaku ngun ko tawa ɗum e jikkuji niñaaɗi ka diina meɗen. Wattaba'i ullaimati ko ɗum woni e aadaji huɗaɗi. Wa min kaba'iri zunub ɗum kadi ko tawa ɗum e bakkatuji mawɗi ɗin koko wiyete hasidankaku. Hakke ko tawi ɗum ino mawni
Allah subhanahu wa ta'ala himo yamiri naɗo makko on Muhammadu sallallahu alaihi wasallam nde o moloto mo kanko Allah immorde e hasidankaku on hasotoɗo o wi'i kanko Allah ko ɗum woni wa qad amara Allahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bil isti'azati min sharri al-hasidi idha hasada faqala qul a'udhu bi rabbil falaq cottowol jama on fo andi fi muɗum ha o hewtoyi kanko Allah ka o wi ɗon wa min sharri hasidin idha hasad molo Allah am Muhammadu sallallahu alaihi wasallama immorde o hasotoɗo ɗo si o feññini hasidankaku ngun ay idha azhara ma fi nafsihi min alhasadi wa amila bi muqtadahu wa hamalahu alhasadu ala iqa'i sharri bil mahsud ko ɗum woni so feññini konko woni ka wonki makko kanko hasotoɗo on e hasidankaku o golliri ɗaɓɓutugol ɗum hasidankaku ngun rondimo e liɓugol bone on e on hasaɗo julɗo on o duwaka wonde hasotoɗo almuslimu la yahsudu wala yakunu alhasadu khuluqan lahu wala wasfan fihi ma dama yuhibbu alkhayra liljami julɗo o duwaka wonde hasotoɗo hasidankaku ngun duwaka wonde jikku makko ɗum duwaka kadi wonde sifa makko fodde himo yiɗani yimɓe ɓen fof moƴƴere himo suɓo yimɓe ɓen kadi e dow hoore makko idil hasadu munafin li zaynika alkhuluqaini alkarimain ko fi hasidankaku ngun hino riiwi ɗin jikkuji ɗiɗi tedduɗi ɗiɗi kon ɗi woni ɗin hubbul khayri wal isari fi yiɗangol yimɓe ɓen moƴƴere e suɓagol ɓe e dow hoore muɗum wal muslimu yubghidu khuluqal hasadi wa yamqutu alayhi julɗo yani himo aña jikku hasidankaku himo tikkana ɗum kadi li anna alhasada i'tiradun ala qismati llahi wa fadlihi bayna khalqihi ko fi hasidankaku ngun ɗum yani ko falagol ɗum woni ko salagol geɓal Allah ngal o sendi o waɗi hakkunde jiya e makko ɓen qala Allahu ta'ala ala to ɗon o daali am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli kaaɓe haasotoɓe yimɓe ɓen ɓe haasotoɓe woni e dow konko Allah subhanahu wa ta'ala ittika moƴƴere mum o okkori ɓe wa qala ta'ala ahum yaqsimuna rahmata rabbik e tawsi hara ko kamɓe haasotoɓe ɓe woni ko sendi yurmede jomma nden e hakkunde jiya e makko ɓen Allah no jaabade o wi nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya Allah inni ko menen sendi hakkunde maɓɓe ka gurdam maɓɓe adna ɗo gurdam maɓɓe ɗonete ka adna ɗo gurdam maɓɓe ɗan men towni yoga maɓɓe e sengo dow yoga darjaji fiyo yoga maɓɓe jogito yoga ko wallito ɗum woɓɓe inna jalnori kono haray koko wallito nde tawno iɗen andi jama on fof fotata woɓɓe gollana e woɓɓe woɓɓe ko juuɗe woɓɓe wuuri ɗum ɗon ko imtihan ko jarrabuye ko fii mo alalan ɗo nemini on nema on e hoore muɗum ko neminiri mo nema on e hoore makko ko fii o ndaaru tawini o yettay Allah tawɗo on kadi hino fanɗi dokkal gollanowo patron on ɗon kañum kadi Allah subhanahu wa ta'ala jarribor mo ɗum ɗon fiyo andu si tawi woni hara kanko neɗɗo on o waway muññade e dow konko Allah subhanahu wa ta'ala warri mo noon haray ko ɗum ɗo wonno e tafsilu ko yondiri fi hasidankaku ngun ɗum ɗo wonno toɓɓere aranire nden joni noon toɓɓere ɗimmide nden mbayi inno ko toɓɓe nayi ɗimmide nden hare ko honɗum wal hasadu ala darajatin salasatin hasidankaku ɗum ino mari darjaji tati woni hasidankaku ngun al ula darja arano on
أن يحب الإنسان زوال النعمة عن أخيه المسلم حاسدا كاكو أرانونغم كونde neɗɗo on yiɗata de nema iwata e on musidɗo makko nema on iwa e musidɗo makko on fes wa in kanat la tantaqilu ilayhi haysi woni nema on iwi e musidɗo makko on hara ko yiwɗon tun haysi araade e makko kanko ɗum ɗo darje arano on joni yiya ɗo goɗɗo tawa Allah lan no okkori mo jawdi ha soroɗamo sabu ko Allah lan no okkori mo jawdi en kon okkorari ma an yeloɗa ɗon yiɗa ɗon Allah lan ɗon ittu ndin jawdi ɗon on nema ɗon ngal dokkal ɗon nden ɗon moƴƴere nde Allah ittata ɗum ɗon e o musidɗo ma haysi woni an ala heɓude o yiwtun e juuɗe makko no iwiri wo bal yakrahu in'amillahi ala al-ghayri wa yata'allamu bihi kuni kanko haray himo añi nema mo nema Allah subhanahu wa ta'ala nemini e on ɗon on haray ɗum hino muusa mo kadi ka wonki makko ɗum ɗo woni darja arano on asaniyatu darja ɗimmo on an yuhibba zawala an-ni'mati an ghayrihi li raghbatihi fiha darja ɗimmo on e hasidan kakunkum ko nde kanko neɗɗo on o yiɗata yo on nema mo yii e goɗɗo goo yo on nema iw e on ɗon fi kanko mo faala on ɗon nema rajaa intiqaliha ilayhi fi yo nema on iw e musidɗo makko on ara e makko kanko ɗum ɗon darja ɗimmo on joni a yiiɗo nema mo Allah nemini e hoore goɗɗo yeloɗa yo on ɗon nema iw e musidɗo ma on o ara o wontane an ɗum ɗo woni darja ɗimmo on ka hasidan kako asalisatu darja tammo on an yatamanna li nafsihi misla ni'mati min ghayrihi min ghayri an yuhibba zawalaha min ghayri an yuhibba zawalaha an ghayrihi darja ɗimmo on ko nde o yelanto hoore makko sugu on nema mo o yi'i e musidɗo makko on hara o yiɗali nde on nema iwata e musidɗo makko on yani ara e makko joni kanko haray mo faala kankade heɓude sugu on ɗon nema wa hadhihi daraja jaizatun oɗo sakkitoro oɗo hino dagi wa laysat min alhasadi fi shay'in bal hiya min alghibtati oɗo daraja sakkitoro nde yiyata ɗo joni goɗɗo Allah no okkorimo nemaji himo neminimo himo jonnimo cellal ma himo jonnimo gandal ma himo jonnimo jawdi an kadi yeloɗa nde heɓata sugu ɗum ɗo wona hasidanka ko konta ko ɗum ɗon wiyete honno wiyete faalegol ɗum ɗo woni yela par ce que an a faala ɗum ɗon wona ko tawa e hasidanka ko ngun hay fus وليس من الحسد الاغتباط وهو تمني حصول نعمة مثل نعمة غيره من علم أو مال أو صلاح حال بدون تمني زوالها عن غيره تواكا يا حاسدان كاكو كوكو ويدن دو جوني هونو ويتي فالغول وني يدغول يهبو سوكو مسيدو مون هبي كون هارا ايلاكي ونيما اون ايو ماكو لماذا في وندم لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما دون لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها والمراد بالحكمة هنا القرآن الكريم والسنة النبوية مار ما الإمام صلى الله عليه وسلم أماكي حاسدا كاكو على سناتي جديد يعني وتكوكو ويتدو حاسدا كاكو ونو يتغادو سنا ɗiɗo piji ɗiɗi gorko masna ɗum debbo neɗɗo wo neɗɗo Allah lan ɗon okkoramo jawdi ha gayna Allah lan ɗon wurtamo e hutorgol ndin ɗon jawdi e fii goonga fii ɓantugol goonga fii yo yimɓe naftor oɗo woni goo gorko goo kadi Allah lan ɗon okkorimo gandal kanko himo ñaawira ngal ɗon gandal himo andina yimɓe ngal ɗon gandal ɗum ɗo
wona ko tawa e hasidankako ko ɗum ɗo goɗɗo duwa yelade. Joni noon ko fanda ɗo ka gandal alqur'ana on e sunan wala meɗen on Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Hare ko ɗum ɗo wonno e ko yowodiri e wonnote darjaji fi hasidankako ngun. Joni haray ko honum woni hikande ɗo ko toɓɓere tammire nden ɗon toɓɓere tammire ko wino ɗen ko lorraji yowodirɗi ɗin e hasidankako ko honɗum e lorra neɗɗo on heɓata si o woni hasotoɗo. Ɗum ɗo wonne yahande joni ko wi noon ɗo wal hasidu yadurru nafsahu min salasati awjuhin aw min salasati wujuh. Hasotoɗo himo lorra wonki makko kin immorde e keje tati. Go'o on haray on tigin tampinay woni hoore muɗum fi heɓugol zunubaji. Ko ɗum woni ahduha iktisabu zunubi li anna alhasada haram. Go'o on e ɗin darja ɗin on wete yani nambaraji tati yowodirɗi e fi hasidankako ngun ko lorrata on hasotoɗo ko faggitagol zunub. Hasotoɗo haray ñande kala ñande himo mogude zunub. Fi hon ɗum ko fi hasagol ngol hino harmi, hasagol tagaɗo hino harmi. Asani ɗimmun ɗum su'ul adabi ma'a Allahi ta'ala. Ɗimmun ɗum ko bonugol needi wondude Allah subhanahu wa ta'ala. Fi hon ɗum parce que Allah subhanahu wa ta'ala ƴetti ka mari ɗon okkori oɗo. An kadi ɗa wawi yelade Allah okkoran sukko okkorɗa kaari kon. Kono falagol dokke Allah ɗen haray no moni ko Allah ran ɗon ƴetti kon okkori musidɓe mum ɓen. Ɗum ɗon haray wana moƴƴere. Ɗum ko faggitagol zunubi non. Fa inna haqiqatal hasadi karahiyatu in'amillahi ala abdihi. Haqiqa hasidankako ngun ko honɗum ko añugol nemaji Allah ɗi o nemini ɗen e dow jiya e makko ɓen. ɗum haqiqa hasidankako. Wa'tiradun ala Allahi fi fi'lihi. Ko ɗum woni sakkagol haɗa falo aña kadi yani honno wete dokke Allah ɗe o hokkiɗen jiya e makko ɓen. Ɗum ɗo woni lorra dimma kan. As-salisu ta'allumu qalbihi min kasrati hammihi wa ghammihi. Tammun ɗum e lorraji yani lorray ɗi wonki kanko ha sotoɗo on ko muusagol ɓernde makko nden hara hino muusa sabu ɗuɗugol himmeji makko ɗin e sunoji makko ɗin ko fii haasagol haɗata ko dori Allah on o waɗa haasagol goɗɗo haɗata ko Allah lanɗo muuyi kon e on tagaɗo ɗon o heɓa haysko gañoma mamo a yiɗa kono ko Allah lanɗo muuyi kon o hendoto donc haray an ha sotoɗo on haray ɓernde ma nden hino muusa ñande o ñande hinde suno par ce que a yiyayi musidɗo ma on honno wete ko a falaka par ce que Allah ran ɗon okkorimo ko an amara yon noon siɗa faala toromo kanko Allah kankadi okkore wal hasadu bi qismayhi muharramun tahriman qat'iyan hasidankaku yani e pecce mun ɗen e sifiɗen ɗo ɗen ɗiɗi ha tati ino harmina few wala yahillu li ahadin an yahsuda ahadan daganta ko hay goto nde o hasoto goɗɗo donc Allah subhanahu wa ta'ala kanko noon si o haɗi hunde huwugol nden ɗon hunde ko haramu yani si Allah nan ɗon haɗi hunde kanko haray ɗum ɗon huwugol ɗum ɗon ko wonete koko harmi annahyu min Allahi taqtadi alharam kada ɗen ka makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala ino ɗaɓɓiti harmugol fala yahillu li ahadin an yahsuda ahadan fala yahillu li ahadin an yahsuda ahadan daganta ko hay goto kawa haso goɗɗo ko qala Allahu ta'ala Allah to ɗon o daali am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allahu min fadlihi kaaɓe hasoto no yimɓe ɓen e dow konko Allah ɗon okkori ɓe ɗum haɗata ko tori Allah on o dimma
wa qala hasadan min indi anfusihim aya go anugol ɓengol konko alana ɗon okkori ɓeya ɗum ko hasidan ka ko immorde e fittali maɓɓe ɗin ko ɓe woni hasade ɓeya wa qala wa min sharri hasidin iza hasad aya mo jangonoɗen ka fuɗɗode on kaloran ɗon o wi ɗon immorde e bone on hasotoɗo si o feññini hasidankaku ngun fa zamma allahu ta'ala li hadha alkhuluqi alzamimi muqtadin tahrimahu lahu wa nahyahu an allah subhanahu wa ta'ala himo ŋiñi kanko tigiri oɗo jikku on wete ŋiñiniɗo himo ɗaɓɓiti kanko allah harmugol on ɗon jikku himo haɗi mo nana meɗe Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko on ɗum e on ɓe maaki fi ko wondiri e fi ɗum ɗon wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana fala yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salatin nana meɗe Muhammadu sallallahu alaihi wasallam e maaki wata on añidir wata on hatondir wata on hoccitindir añidirgol joni yiyaɗo musidɗo ma no mari goɗɗum a ñaamo masna ɗum hatoɗamo masna ɗum fii ko mari ɗum ɗon kon sa fotti e makko darira to ara darari mo ko si yimɓe si fotti julɓe ɓe duwa hewrodirde an huccitama ronkamo hewrade masna ɗum taƴoɗamo nana sala sallam maki waten taƴodir ɓe maki wone jiyaɓe allah musidɓe jon noon al amru min allahi wa min arrasuli taqtadi al wujub yamirore nde himmorde ka kanko allah subhanahu wa ta'ala nolo makko muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗum hino landi waɗɗagol si allah inni si allah addi yonote fiiro amre yamirore ɗum harayno waɗɗi ka ɗum huuwe daganta ko julɗo ka taƴo musidɗo makko on ko ɓuri balɗe tati ɗiɗo piji noon ko ɓuri konko aray ɗum e fi sugana on hasidan kaku ko ɓuri dogude kon hande e hakkude meɗen enen yimɓe ɓen tenti noon enen wiyaɓen ko julɓe jikkuji ɓurɗi kandi ɗin harayno hakkude meɗen moƴƴa ɗum hino dogude hakkude jangidayɓe hino dogude hakkude wiyaɓe ko janguɓe hino dogude hakkude julaɓe hino dogude hakkude wondiɓɓe hino dogude hakkude jama on fop ɗum ɗo fof ko angal famugol diina mum kam par ce que sa yii nema mo allah nemini e hoore goɗɗo goo ya andu haray on nema ɗon go'o on ko jarrabuye e tawi woni kadi hara ko angal on tigi wondi e mum ɗum kadi andu ko jarrabuye fi noon e ɗum welalima ɗum haɗata kodori allah on o waɗa donc on tigi ko reeno wata mobo zunub hara ko e hoore ko allah na wonana wa qal sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulu al hasanati kama ta'kulu an-naru al hataba aw al ushba oɗo hadis ko holbinade ko janguɗen kon mara meɗe muhammad sallallahu alaihi wasallam e maaki iyyakum ɗum ɗo ko haɗande holbininde mi haɗi on hasidankaku pellet hasidankaku ñaamiray golleji tagaɗo moƴƴuɗi ɗin wano yiite ngen ñaamirta yani lekkoy tokosoy masna ɗum huɗo en fof ɗen andi wano enen janduɓe ka men fulawatoɓen wano janggayɓe ka duɗe wano ɓe tenoya kara masna ɗum woɓɓe ko goɗɗum ngo ko huɓɓitire yiite ngen harange huɓɓe tinna sugana koye ɗopi andi yiite ngen ñaamay ɗum ko yaawi joni noon yiwgol ma ɗo goɗɗo allah no nemini mo nema hasoɗamo saabu on ɗon nema ɗum ɗon ñaama e golleji ma moƴƴi ɗin wano andude yiite ngen hino ñaamira kara ma lekkoy to sokoy ɓayo gasa ɓe anda ko woni kara masna ɗum huɗo ɗum ɗo koko hulɓini ha yawde keerol ko fi allah subahana taala ko wi en si goɗɗo aro yawmal qiyama o ardi e golleji moƴƴi man jaa bil hasanati falahu ashru amsaliha si goɗɗo aro yawmal qiyama himo arde e gollal moƴƴal himo mari baraji sappo ma ha ko ha onete ko ɓurɗum ha ko yahi yeeso ton kono ko si wonti hewdoyi e mum joni noon si musidɗo ma on hiɗa hatade mo ñande o ñande e golleji ma moƴƴi ɗin hino uytade yiite ngel no ñamde ɗi ɗum koko hulɓini ha yawde keerol koko julɓen duwa renade e muɗum moƴƴa kono inchallahu en yewtoyeyi kadi e lekki mum kimba en wolifi muɗum ka nder yewtere men ga ɗo haray
en faami ɗo haatagol goɗɗo koko hulɓini par ce que ñaama e golleji ma moƴƴi ɗin on tin kadi harayi o faalaka koddori e Allah on harayi mo añi koddori e Allah on wal muslimu in khatara lahu qatirul hasadi bi hukmi bashariyatihi wa adami ismatihi qawamahu bi dafi'i min nafsihi julɗo on tawni jolika wonki makko jolande haasidankaku sabu ñaawore makko ko woni kon neɗɗo o ronki waawude daranagol ngunɗon haasidankaku jippira e maggu haray yo duñirɗo wonki makko kin wa karahiyatuhu lahu hatta la yasira hamman aw azimatan lahu fayaqulu bi mujibihi aw ya'malu fayahlik haray yo añu ɗum ka wonki makko ha fiita ɗum ɗon wontu himme makko ma wonta fellitande makko ka wonki makko o huwa ɗum sakko o halko haray ko yo jippire haasidankaku ngun o wakkiɗo ko fiitagaɗo jippira e wonki mum bonuki kin wa in a'jabahu shay'u qala ma sha Allahu la quwwata illa billah wa bidhalika la yu'athiru fihi wa yaslim so yi goɗɗum e musidɗo makko ko hawnimo hara o tañinanoki o musidɗo makko ɗo heɓa sugu ngal ɗo dokkal immorde ka Allah hara ɗon eno ngalɗinimo ko honno warata o daɗa ɗum ɗon haasidankaku ko yo innu ma sha Allah konko Allah muuyi ɗum ɗon laatoto doole alasina wondude e Allah sabu ɗum ɗo haray on tigin o hisay e honno wete ɗum nete battintaka wonki makko o hisay kadi immorde e honno wete on ɗon nambara haray ko ɗum ɗo wonno honno wete ko yowndiri fi lorraji ɗi sifiɗen fi muɗum ko yowndiri fi haasidankaku ngun jonno mbay en wowluno ko piiji nayyi haray ko wonɗen hakkitorde wowlugol ɗo joni en andi nambaraji ɗin en sifike honno wete piiji tati ɗuɗɗi fihu naya ɓunkun joni ko wonɗen sakkitorde ɗo koko woni naya ɓunnum kon kayfa yatakhallasu l insanu min alhasad ko honno neɗɗo on o daɗirta ma o laaɓirta immorde e koko wiyete haasidankaku nde ɗo toɓɓere ko tawande e toɓɓere ɓurde wonde muhimmu e ko jannguɗen kon ɓaawo en feƴƴiɗeɗa wal muslimu yahtaju ila an yujahida nafsahu hatta yasfuwa qalbuhu li ikhwanihi almuslimin julɗo emo duwa tinnade yani o haɓide e wonki makko kin ha ɓernde makko nden laabana musidɓe makko julɓe ɓen ɗum ɗo ko jihaadi moolanandi maɗo meɗe Muhammadu sallallahu alaihi wasallam e makano sahabaɓe ñande goo ɓay woni ɓe iwti jihaadiji ɗin ɓe waɗi ɓe jihaadiji ɗin fof ɓe lanni ɓe maaki on gayni jihaadi tokosiri ndin joni ɗon yahande jihaadi njandi ndin sahabaɓe en haawi ɓe maaki e nolaɗo en yahi en haɓidi e yimɓe soppidirama warindirama ɗum noon koko fanɗi kon noon ɓe maaki jihaade ɓurndi mawnde ndin haɓdugol e wonki mum kin ɗum ɗon naa ko weɗi fii wa ida sadaqat mahabbatuhu li ihwanihi si tawi woni giggol makko ngol goongi wonnade musidɓe makko ɓen haray yo dartano kiiɗo wonki o haɓide e makki si tawi woni diggol ngol wonnade musidɓe makko ɓen tabiti ɗum haray ko ɗum ɗo duwa wadde si ɗum ɗon woni zalat kasiru min hadhihi almushkilati allati yu'ani minha tawi woni giggol musidɓe makko ɓen goongi ka wonki makko ko heewi e ɗiɗo mushkilaji iwa e makko wa hina ya'lamu almuslimu ma lahu min alfadli walmanzilati hina yuhibbu ikhwanahu wa yuhibbu lahum alkhayr tawi woni julɗo on o andi immorde e moƴƴere ko mari cipporde ko mari ka Allah subhanahu wa ta'ala tuma nde o yiɗanta musidɓe makko ɓe moƴƴere wallahi o waɗa e ɗeɗo golle o haɓida e wonki makko kin haa ki laaɓana musidɓe makko ɓen wa hina ya'lamu ma lahu min al ajri idha ahsana ilayhim fa inna dhalika sawfa yadfa'uhu ila al ihsani ilayhim bi kulli sabili tuma nde o andi kanko neɗɗo on ko honɗum e baraji o mari si tawni o moƴƴike musidɓe makko ɓen ino wawa ɗum ɗon ka duña mo fiyo moƴƴo e maɓɓe e kala laawi
hewni o andi moƴƴere ko mari kon ka Allah Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi goto mon gomɗinta ha o yiɗana musu e makko ɓen kon ko yiɗani hoore makko ɗum ɗo ko ñawari fi ko wonɗe wode fi mum ɗo kon wa an yajtahida fi daf'i ikhwanihi wa an yajtahida fi naf'i ikhwanihi badalan min an yanshagila bi hasdihim yo tinno nde o nafata musu e makko ɓen edide o sohloyrta e haasagol ɓe wa bitafkiri fima sayanaluhum dunahu ɗo yo a arko hakkille maɗa ko honɗum kaari heɓi e moƴƴere hakkille maɗa yaha e miijagol ɗum tinni wonki makin anda ko honɗum woni ko waɗanda musu e maɓen e moƴƴere ɓay hare ko ɗon marɗa baraji na miijagol ɗo ko honɗum Allah o kori ɓe joni noon fi famugol ko on nin sifade ɗo bay hankadi ko wonde e muɗum ko honno tagaɗo on dadirta e o hasidan kaku haray wa alayka an tata'ammala tawilan qawla allahi ta'ala zalika fadlullahi yu'ti man yasha oɗo aya no ñawana en ko ɓuri e ɗuude ko yewtuɗen kon ɗo kala subhanahu wa ta'ala wi zalika ngal dokkal ngal men okki yimɓe ɓen ɗum ko ɓural Allah imo okka ngal kala mo muuyi okkude haya ma paaki kodori e Allah o mo timmay haya sunaaki ko Allah muuyi kon laatoto haya ma paaki ko Allah subhanahu wa ta'ala fanna yimɓen kon laatoto a wata duñugol ɗum a wata takkade ɗum an hasotoɗo on wa qawlullahi ta'ala nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya kanko Allah o inni ko menen sendi hakkunde mabbe gurdam mabbe dan e dan gurdam adna men towni yoga mabbe sengo do yoga fi yoga mabbe jogito yoga mabbe ko wallito dum fi yido godo Allah no burni mo hoore ma wana an subi dum yidda anyuda dum don waday ko ɗum waɗi tagaɗo yontigi yondino woɓɓe sikka ko heɓugol jawdi woni ngalu na ɗum woni ngalu naara meɗe Muhammadu sallallahu alaihi wasallam e maaki laysa al-ghina an kasrati al-aradi innama al-ghina ghina an-nafs ɓe maaki wonaari ngalu wonaali heɓugol jawdi na ɗum woni ngalu ko woni ngalu ko yondinaare wonki ɗum ɗo woni ngalu ko fiisiya andi ɗo kala ko heɓma kon ɗum hari woopatama kala ko woopma har ɗum heɓatanoma hana yawaynodiri e sonja muyɗe Allah ɗen ɗon maɗe laato wal hasadu dararuhu azimun fi dunya wal akhira hasidan kaku lorra mum kan hino mawni ka adna ɗo hino mawni kadi kal akhira وقد أخرج الترمذي عن الزبير بن العوام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة إمام الترمذي يلتني حديث جاء زبير بن العوام أو صحابة جدد رضي الله عنه ووي وندما نال محمد صلى الله عليه وسلم yani honno wete codi yahiye moɗon ñabbuli mofte feƴƴuɗe ɗen ko ɗum woni codi yahiye moɗon onon julɗo ɓen ñabbuli ɗen mofte feƴƴuɗe ko aditi on ko ɗum woni onote ɗi ñabbuli alhasadu wal bagda hasidan kaku ko ɗum woni e ngaygu ngarmeɗe Muhammad sallallahu alaihi wasallam maki hiya alhaliqa ɗiɗo ɗiɗi ko ɗi woni fembayɗi ɓe maaki noon la aqulu tahluqu sha'ra walakin tahluqu ddin ɓe maaki mi wi'aali noon ɗiɗo ɗiɗi ko fembayɗi leeɓi kono ko fembayɗi diina kan en anndi ɗo sen faami hadisi on haray wondema haasidan kaaku e ngayngu ɗum ko fembay ɗum diina kan itta e tagaaɗo on few jooni noon kala ko tata wawa lorrude julɗo on karna ɗo haa tawa o yaha yo tawa Allah tawa o mara hay fus e baraji ɓay haray en janngiiɗo ga wondema haasidan kaaku ñaamiray
golle goɗɗo moƴƴede wano yiide ngen ñaanirto ñermalli ɗin hara yontigi eɗo reno ɗum ɗo wato yawo tawa ya Allah hara o yeyda hay fus wallazi nafsi biyadihi la tadkhulu ljannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu afala unabbi'ukum bima yuthabbitu dhalika baynakum afsu salama baynakum ngara meɗe Muhammad sallallahu alaihi wasallam e maaki mi wondiri ommo wonkiyanki woni e juuɗe muɗum on natata aljanna ha gomɗi non on gomɗinta kadi ha yiɗi ɗiɗon on accata mi humpita on konko no tabintina gomɗin gongol hakkunde moɗon sahabaɓe maaki min acca yatuɗa men laɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki afsu salam sakite salminango kon hakkunde moɗon so julɗo yii julɗo yo wi'mo assalamu aleykum andi yo assalamu aleykum kadi no woodi buyɓe faama ma'ana muɗum par ce que sa fotti jonɗo e goɗɗo musidɗo ma a hewrakimo hare mo habbiti probléme euro e ma yaha e makko par ce que sa wiyanimo assalamu aleykum ɗum ko firi ko kisiye wonu e ma kisiye woni e ma joni noon haray sa woodi golɗo konngol haray mo andi o daɗi onete probléme euro e ma an yaha e makko ko ɗoni mana ɗum ɗo donc golɗo konngol kadi haray julɓe no hani ngol yiɗude par ce que ko ɗum yamira ɗay e wowlu hakkundeji meɗen si en fotti ɓe sifi noon hadis on ha hande ɓe yanjude hadis on ɓe maaki wa ma'ana tahluqu din ko ɓe makunoɗo ko wondema e hasidan kakungun yani fembay dina kan goɗɗo no ɗo o wi qalat tayyibi ay albaghda'u tazhabu biddini kalmusi tazhabu bisha'r yani hasidan kakungun e konnagungun ɗum no fembay dina kan wano ñawu no woodi ko laɓɓinta hoore woɓɓe haray ko noon kadi naɓirta dina kan e on tigi jon noon o sifi yo inni wondema haray ko honno warata noon ha hande daɗa e o hasidan kakunkun ɗo te tawno a andi ɗiɗo piiji o wi wallazi yazharu ya akhi annaka alimun bil hukmi arifun bima yatarattabu alayhi wa turidu alhulula li hadhihi alkhislati alzamimati wa ilayka ba'da alhulul jonde tawno haray en andi hasidan kakunkun ko honno woni hasidan kaku ko honɗum woni darjaji mum ɗin ko honno woni nambara mum on joni iɗen faala handude ko honɗum wonta saabu ha laaɓen e o hasidan kaku ɗo haray ɗum heno mari ɗo noneji jeeɗiɗi noon tin warrata fiyo laaɓo e o hasidan kaku ɗo si tawi o hukkaki hara o daɗa e muɗum simo hukkino e muɗum o waɗa ɗiɗo piiji fiyo daɗu hasidan kaku ngun hay ko ɗin ɗon wonɗen wowlude haray ɗum ɗo woni sakkitode darsu wolɗen fi muɗum kon ɓay ko ɗum ɗo wonno nayo bon gogo on e lekki ki goɗɗo hutorta fiyo waynodede hasidan kaku ngun du'aullahi wattadarru ilayhi an yuzila anka hadha da koyo an neɗɗo on ya du'otoroɗa Allah yankinoɗa e makko nde o ittata nguɗo ñaw e ma وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه وحد قلبي واسلل شخيمة صدري نانا مير محمد صلى الله عليه وسلم هاريكو أولو دعا بجانغينو بماك هندون أن الله فيونو برند أندن يالتنا جبال بونغال كونيتون ومعناه اهدي قلبي فيونو برند أندن أي إلى الصراط المستقيم فلا والفيونغول وصل سخيمة صدري أي أخرج أي أخرج غشه كدوني يلتين جبال بونغال كون تونكون وخله وحقده يلتين جبال بونغال كون تونكون كانيون إنغاينغو إحاسدان كاكو كون تونكون يلتينارو هراين عندي غوغو كون تيجين دوو otoro Allah ya Allah subhanahu wa ta'ala dandumo on hasidan kaku don yo yaltin ka bernde makko gebal bongal ko won ton kon ko yondiri e fidi non piiji on do woni go dimmundum
التأمل في القرآن وإكثار قراءته لا سيما الآيات التي تكلمت عن الحسد. إمندون eko wiwden kon solution fi yo on tigin waynodere oɗo hasidankaku ko nde on tigin taskoto alqur'ana on o ɗuɗɗina janngugol tentini noon ayeje sifiide fi hasidankaku ɗen janngol alqur'ana on ɗum ɗon wallay tagaɗo on laɓɓina ɓernde makko nden li anna qira'ata alqur'ani yuhassilu bihi al insan الحسنات وقد قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ko fi jangugo alqur'ana on ɗum ɗon hino gasinana neɗɗo on hino jonna ɗum ɗon hino wona sabu ko jonni neɗɗo on moƴƴereji Allah noon o inni moƴƴereji ɗin ɗi naɓay piiji bonɗi ɗin moƴƴereji ɗin ɗi naɓay piiji bonɗi ɗin ɗum ɗo haray woni ɗiɗi tammun ɗum qira'atu sirati rasuli sallallahu alayhi wa sallama wa bu'duhu anil hasadi wa hubbihi alkhair lil ghayr hatta li a'da'ihi tammun ɗum e lekki ko wowluɗen ko on tigin hutorta fiyo ɗaɗo e oɗo hasidankaku ko janngugol sira nulaɗo meɗen muhammadu sallallahu alayhi wa sallama o woɗɗito kadi hasidankaku o yiɗana yimɓe o yiɗana yimɓe ɓen moƴƴere hay ayɓe makko ɓen ko yiɗanɓe moƴƴere ko fii janngol siranolaɗo meɗen muhammadu sallah sallam a anday an julɗo on ko honno ɓe wondirno kamɓe nolaɗo muhammadu sallah sallam ko honno ɓe wondirno e sahabaɓe ɓen ɓay ɓe wonduno e façon yimɓe ɓen fof ɓe wonduno e julɓe ɓe wonduno e heferɓe sa janggi ɗon sira maɓɓe on a anday ko honno ɓe wondirno e ɓen ɗon ɗum noon kadi wallete fiya daɗo hasidankako par ce que a anday konto ɓe rewno sira on hino tawa e ko ɓurta wallude julɗo ɓen hande waɗugol da'awa par ce que so on tigin anda sira haray o wata andude jikkuji ngala meɗen mamadou sallah sallam naya ɓum ɗum ko qira'atu qisasi sahabati wa akhbarihim naya ɓum ɗum ko janngugol kissaji sahabaɓe ɓen e habaruji maɓɓe no ɓe wurirno ɗum noon kadi walla on tigin andugol ko honɗum e tampereji ɓe hawrno e muɗum ko honno façon yimɓe ɓe hawrno e muɗum ha tawi Allah subhanahu wa ta'ala jonneɓe on ɗon darja ɓay ɗum wonani tum heɓorta jonnoy no tawa e defte ko on tigin janggata fi andugol honno wiyete on sira sahabaɓe ɓen wono wa deftere no wiye suwarun min hayati sahaba li abdirrahman oɗo onno wiyete karmakojo nde deftere ɗo son ƴettinde o jangi o faamayi onno wiyete sira onno wiyete qissa sahabaɓe ɓen o faamayi ɗon kadi sira nwala meɗe muhammad sallallahu alaihi wasallam jowi on e solution ji nafayɗi neɗɗo on fiyo waynodire o hasidankaku o wi iza haddathatka nafsuka bimisli hadhihi al umuri fasta'iz billahi min ash-shaytani ar-rajim washtagil bi'amali ma yunsika hadhihi al-wasawisi wal khatarat jowi on tawi woni wonkimaki yewtima e sugu ɗiɗo fiyakuji ko wiyete hasidankaku haray moloro Allah immorde on shaytanujo raɗaɗo yurmede Allah ko ɗum fi kala ko tagaɗo heɓi e boneji ka adna ɗo haray shaytan no mari ton geɓal Allah london o inni en inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwa pellet shaytan ko gaño moɗon jogitemo onon kadi gaño Allah yediken ko on ɗon marɗen gaño e mara gaño go sina on ɗon o wi kadi haray ya soholir e huwugol konko no yejjintina e ma ɗeɗo sohon sinale fi hasidankaku e miijoji hasidankaku ko arda ka ɓernde ma jeego on iza ghalabaka ash-shaytanu bi ilqa'i al-hasadi fi qalbika fa iyyaka an yuzhira aw fa iyyaka an yazhura ala lisanika aw fi fi'lika ma yadullu ala al-hasad don holbini
o wi wo tawi woni le shaytan foolima e bugagol hasidankakon kon ka ɓernde ma mi haɗima deyde feññinirta hasidankakon ngun ɗengal mangal masna ɗum golle maɗen ɗengal mangal ma golle maɗen wata feññin hasidankakon ngun fa inna li kulli insanin nasibum min alhasad ko fii pellet no wodani kala neɗɗo geɓal e hasidankakon ngun laawol kisal ko laawol ɗo wattangol hakkillo moƴƴa qala cheikhul islam ibnu taymiya yuqalu ma khala jasadun min hasadin ibnu taymiya o wi ɓandu hay woturu yani yewali e hasidankako ko ɗoni ɓandu hay woturu daɗali heɓugol hasidankako o wi noon fal karimu yukfihi walla'imu yubdihi e tawno noon ɓandu hay woturu daɗali o hasidankako ɗo ibnu taymiya wi tedduɗo on hino suuɗa hasidankako ngun huɗaɗo on hino feññina ɗum ɗum ɗo ko itta ɗum e deftere kaɓe sifi ɗon fi amradul qulub ñabbuli yani derɗe ɗen donc ɗo en faami wondema haray te woni cheytan bogike hasidankako ngun ka ɓernde ma wata feññinir ɗum ɗengal mangal ma kuuɗe maɗen ko fi tagaɗo hay goto ala daɗowo hasidankako ko feññinowo e suuɗowo wal insanu la yuhasabu ala ma tahaddasatuhu bihi nafsuhu walakinahu yuhasabu ala aqwalihi wa af'alihi neɗɗo on o hasdirtake e konko wonki makko kin yewtimo nder ton ko hasdirte ko konguɗi makko ɗin e golleji makko ɗin qala sallallahu alaihi wasallam marmede muhammad sallallahu alaihi wasallam e maki inna allah tajawaza an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alayhi ɓe maki wondema pellet allah subhanahu wa ta'ala o yawtani mofte anɗen konko ɓe woopi e konko ɓe yejjiti e konko ɓe dolna ma ɓe forsa e dow muɗum rawahul bukhari haray jeeɗiɗaɓo on e sakkitoro on e lekkele ɗe yewtuɗen fi muɗum fi ko yowndiri o hasidankako ɗo kon ɗo wonde wode fi mum ɗo o inni wo iza ahsasta bi annaka tahsudu shakhsan muayyanan faqum bi shira'i hadiyatin lahu wa musafahatihi amma noon joni a soyi an neɗɗo on wondema e hiɗa hasade goɗɗo hara ko goɗɗo mo annduɗa ko ndu waɗata joni cheytanu foolima ha a andi an tigiri a haasike oɗo ko ndu waɗata ko ya immoya ha soodoya goɗɗum neldamo kadi ha gayna salminamo kadi sooda goɗɗum naɓa jonnamo anduɗa on a haasike salminamo faqad qala alayhi salatu wassalam tasafahu yazhabu lghillu wa tahadu tahabu wa tazhabu shahna ngarmede muhammad sallallahu alaihi wasallam e maaki salmodire e konnaagu iwoy hakkunde moɗon neldindire on yiɗindiray so on yiɗindiri yani ngaygu iwoy hakkunde moɗon rawahu malik fil muwatta imam malik no filli oɗo hadis ka muwatta li anna al hasada natijun anil baghdai wa didduha al mahabbatu wa tariquha al hadiyya wa ifsha'u salam ko fi hasidankako ngun ɗum ɗon ko résultat konnaagu ɗum woni ngaygu e joni noon ko liddonde ye ɗum ɗon kon ko giggol laawol yaltugol e ɗum ɗon few ko yaa honete ko neldari ndin e sakito ko salminagon hakkunde julɗuɓe li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam la tadkhulu ljannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabu afala adullukum ala shay'in idha fa'altumu tahabbtum afsu salama baynakum sabu oɗo hadis ka maki ɗo on natta aljanna ha gomɗi noon on gomɗinta ha yiɗidiron so waccatami yeeto on ko huwo ton son huwirum ɗon o yiɗidiray hakide salminago ngon hakkude moɗon haray ko ɗum ɗo wonno sakkitoro e ko wowlden fi e wanno wiyete naforeji ma solution ji ma lekkele ko woni e fi o hasidankako ɗo faman wajada fi nafsihi hasadan li ghayrihi fa alayhi an yasta'mila ma'ahu at-taqwa was-sabra
fa yakrahu dhalika min nafsihi kala on tawɗo ka wonkimo ɗum haasagol wonande goɗɗo goo haray yo o gollitiri gonɗon haasidankako kulol Allah kañum e muññagol o aña ɗum ka wonki makko wa amma man itada bi qawlin aw fi'lin fa dhalika yu'aqabu wa man ittaqa wa sabara wa lam yadkhul fi zalimin amma non on jaggitirɗo konngol ma jaggitiri kuugal on ɗon haray haray ɗum ɗon wona golle labade haray ko lette woni ɓaawo ton haray on tigi rento ɗum ɗon haray ka raɓɓindengol ko ɗum ɗo wonno komi eɓɓuno hannde komi yewta ko yowndiri fi o haasidankako komi yi'uno ɗo tawi ino maafinimmi hakkunde meɗen enen jollo ɓen haray ko ɗum ɗon marno komi yewta toon ɗo saayi ɗo aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim itawi woni yara komi yewtuɗo kon ino hawrodiri e sawaba haray ko min Allah kala ko tawi ino ga ko wiyete kon khata o goopi haray ko immorde e ammin Hamad Ba haray miɗo toro jama o yaafuye tawi woni hara komi yewti kon e hewti goɗɗo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh nam ustad wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu modi on jarama o weltanama en turki subhanahu wa taala yo weltana on sirka rabbule baɗon yo waɗan ɗum ɗo ko manda kamon ñandoni jawde ɓiɗɗo nafata allahma amin aɗa weltude fota haɗa ɗum ɗo kadi ko mawdu wonduɗo e ɗuma moƴƴa muhimma moƴƴa sabuna ɗum ɗon no jaalidini surtout hakkundeji meɗen haɗen turki subhanahu wa taala yo Allah ittan en ɗum ɗo ɓeyde laɓɓinande ɓerɗe ɗen allahma amin na haray joni ɓayari marno information go ko jonne ɗo waɗu lande ɗen inchallahu haray toujours kadi min wattita e micro on e juuɗe moɗon haray kono ɓuuri famude ko honno muraɓe ɓuuri wonde yaride haray wawami hollitande ɗon inchallah awa haray mi weltiki tigi on haray onon kadi wallahi mi weltani kon fota eɗen tora Allah subhanahu wa taala yo waɗu barke moɗon onon e ɓeygure monɗen e payko e monkoy yo naada on aljanna waɗana on golle ko wonɗon golde kon ɗo kam andake ma moƴƴo yawmal qiyama o naada en fof meɗen aljanna enen fof heɗitiɓe e jama on fof muɗum o ittana en koko wiyete hasidan ka fakkudeji meɗen haray ko information komi jogui kon ɗo haray ko yowodiri e fi sodugol jamiu komin faala e nde saare Belgique ɗo wiyetende Anvers haray ɗum ko honɗum ko musidɓe meɗen marocain ɓe e saare kamen hoɗi ɗo hiɓe joguino ɗo jamiu ɓe wonno gollitirde jon noon jamiu on e hiɓe goltetemo jon noon ɓe yii place goo wiyeteɗo poste hiɓe faala sodugol ton hino yaaji ɓuriɗa ɓe watta ɗon jamiu kamɓe ɓe ɗuuɗi ɓuri en jon noon haray men musidal Anvers ɗo mi yii on noon place men tawi haray sodugol on noon place no moƴƴani en par ce que ko place moranaɗo wonaɗo gollirede haray kadi ko suudu ndu étage tati kañum e rez-de-chaussée on jamiu on kadi wona ennugol fusay watta fof no waɗa ha moƴƴi ko natugol tun juula nder ton haray ko ɗum ɗo woni fi on ɗon jamiu joni noon haray meɗen toro musidɓe men ɓen fop wallitagol fi sodugol oɗo jamiu mi yii jamiu meɗen andi suudu ndun ko suudu Allah haray min mara ɓuri kono meɗen mari jama on haray ko jama o men hoolori haray suudu ndun ko e nde sara wiyete nde Anvers ɗo suudu ndu woni haray honno wiyete meɗen mari inchallah e saji haray ɗiɗi min communiqué e jama on min contacta on onon haja ñippi min naɓa numéro compte komin mari kon ga numéro compte on ala takko an ɗo ni mi namana yo o numéro compte on e saji haray ɗiɗi inchallah jaaɓi fi ko wallita wonete fi ko wonata saabu ko jama o wallitori fi ɗum ɗon haray si tawi woni goɗɗo no mari ko lando ko yondiri fi contact amen menen wonɓe Anvers ɗo mi jonna numéro téléphone gi tati ɗo e inde tati haray meɗen tori jama on ballal lillahi wa lirrasul fi enen kadi en heɓu enen kadi communauté men on e nde sara wiyetende Anvers ɗo jamiu haray contact ɗiɗin ko homɓe haray ko min Hamad Ba haray numéro téléphone an on wonande wonɓe extérieur haray ko 0032 496 42 96 78 0032 496 42 96 78 haray contact ɗimmon ko Alaji Abdoulaye Bari Anvers numéro téléphone maɓɓe on ko 0032 496
85 86 78 0032 496 85 86 78 hara contact tammo ko alaji ciwto bari Anvers ben non kanon ka numéro téléphone mabbe on ko 0032 wonande wonbe extérieur 0032 495 65 25 78 0032 495 65 25 78 haray meden hendi kadi do contact musi e meden be men tam ini haray wa men wallitade tawti onon hajja nyippi haray ben ko hombe haray gogo on ko Oustaz Ibrahim Diallo be no wontanani en ko wete don bundu gandal numéro téléphone mabbe on ko mi hendi kon do ko 00224 102 770 838 haray dimmo on ko Bari Mamadou Alpha be don wontani en dental fi islam e wallindiral fi famugol dina téléphone mabbe on ko 0032 493 37 86 57 haray tammo on ko Oustaz Abdallah France lawol kisal duhibe numéro téléphone mabbe on ko 0033 75 85 44 347 0033 75 85 44 347 haray menen jami amen on Anvers do inde makko den ko Masjid Quba haray inshallah saaji eday didi men communication on wete numéro compte kanyum ko yondiri kala information ko yondiri di dum inshallah haray meden tori jama walta golmen haray o jami do ko jami wono ko fi communauté men on e kala jullo ben leydi kam woni Anvers do haray ko don marno ko mi wada gafiyata juutu ha assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh نعم أستاذ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ترك سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى نبي وابن هبده أو كدي جامي وبيكاري كسود الله سبحانه وتعالى يلا نبي نعم جون هرينده كونتون هبيو on wawa men humputude e ko jelu kadi jami on woni ko landa fi mudum dum don fo kadi haray fi be andi no wayi e dum annade inshallah wala don kadi haray do e muto mi do wajonde on piri jami on ni haray jami won ko be landi men ko men fotti mabbe sodu gongol ko 750,000 euros naam 750,000 euros jon non haray don andi Europe do ko buri kon ciudin si sodama haray ko sodugol fundum ha gayna fusandu moddina jami menen non do simen hende ke odo place ko natugol tun juula hay tapi no wada fus men sota men nara der ton fo no golla ha mo ino laba kadi mashallah men heto kadi e der media ji di men nabanda men naba e photo ji jami on yimbe yiya mede mari kadi wadugol programme invita jama on ga wadugol bayana toragol dum kande hewtu men annayon salla jadi inshallah yalla newno tawna e jammo jere amin ka saray jama on humpiti kedo inshallah waray numéro ji jonnade din haray kala no wawi windude de don bismillah haray joni fecca ka lande inshallah to yara goddo no mari ga ko lande tay do mari tan jabagol seeda lande inshallah jabagol lande de men foray mo mojja kono haray de wayndarude bayre no wodi haray kadi di mobe ango jenditibe to woni hara on tigi falji ton haray mi do toro kalta be no jenditido e usazi ben haray landal ariga fotimi jabe ke ko laba ka haray be wallito tay kadi mi andare mi waynude mi andare dum wona on wete ella na musibe julbe tettube haray no andirden non haray bayana men on ko do hande woni hattude inshallah haray joni kala mardo landal mo wawi wadde star 61 ko dum woni étoile 61 haray wawa landade be ro ko Allah newi nani usazem be wawa en jabitade inshallah lawol kisal ko lawol peewal e bantal